Kade abantu babazithengisa basebanika imali la ngabuyela empilo. Kade akula. Ngenxa ukuthi bathi inyamazana sidlelana lazo savuma ukuthi sidlelane lazo. Abantu bathi savuma. So thina ngedwa ngivumanga ukuthi inyamazana ndlela lazo ngendlela ezandimaza ngayo uluba vele mina sibilo ukuthi uba ngidle into engabula inyamazana vele basengazibulala ngasiqeda manje angila alapho anlani umuntu nje osikawulelayo. Liyakwazini ukuthi ngobani abafaka yona le mthetho? Ikwazi kuzathi singinje ngenxa yabo bona abavala izinyamazana abathi inyamazana ngihlayela abantu. Namhlanje ngisilima ngenxa yenyamazana ezinga benefitiwe. Navela zimbenefiti lutho. Vela ngikwazi ukuthi ngathi zimbenefitani. Yasikawulela. Ngidla ngilima ngesikhathi yombo. Ngiyakepa. Kade ngakepa usuka lapha kubhutilo sembe ikhuba phansi ngisakwanisa sokubuhlungu konke emuva ngapha. Ngoba yangijayela khona imphosi. Ngatsho ngathwisteke lokho.